TV ngwihoka ni urairie mwaki na ndwianangite twirigaine kimera kihituku na umuthi ni ndacoka na ndeto cia guku kaunti ya Murang'a na muthenya wa umuthi twatinda handu hetagwo Maragwa thitĩnji-inĩ ya Maragwa twitĩtwo ni senator wa kaunti ya Murang'a Joe Nyotu na muthenya wa umuthi tondu ni agugitĩte atongoria matiganĩte ni twarikia kuhithuria kaundu karia ndirenda gugukunyira we mwiroreri wa Kanyaka Uhoro TV kegie bara kwina bara kwina ngucanio ya ateti eri thiini wa kaunti ya Murang'a umwe ni muteti mutumia uria urugamirire kaunti ya Murang'a yothe etagwo Betty Maina no cio ngi ni mubunge wa Maragwa Mary Waithira kana wa Maua bara yeyumiria twamiona na ti bara ya kunyitana moko ti bara nene ya kanua no ni tuona hena gatithio kana hena njatukano na bara yo ni urenda ngurehere nigetha uthikiririe guigue maundu mamwe maria makorwo makirana Karibu sana Ica ikuhĩ nĩ tũkoretwo tũkĩigua na ndeto cia nginyanĩrio atĩ bara yao yambĩrĩirie mitambo-inĩ ya kĩrĩu ĩno twĩtaga social media kwĩ mutambo wĩtagwo 021 Betty Esawa ucio nĩ mutambo ũmwe ũkoretwo ũgĩikio mĩhwa wa bara cia aya eri he mutambo wĩtagwo MCP kana Murang'a County Politics na he mutambo wa atongoria othe a kaunti ya Murang'a mutambo wĩtagwo 021 Leaders Excommunication mutambo ucio nĩ ũkoretwo ũgĩikio mĩhwa mĩrũrũ mũno ni ateti aya eri makirana o kana uria ungi na tugakunyerwo kamuhwa tukerwo minister wa migunda Alice Wahome ni orari minister wa mai hau kabere ni akorirwo auma mutambo-ini ucio no undu wa irumi ciathiaga na mbere mutambo-ini ucio na akiyeheria na ndaigana gucoka senator wa Kwamũrwo Veronica Maina ni akoretwo nake eyeheria mutambo-ini ucio o kiugo irumi no agicokio admin a mutambo uyu ni eri mubunge wa Kigumo etagwo Joseph Munyoro na Betty Esawa niwe women rep wa kaunti ya Murang'a na Munyoro ni atwikire wa gucokia senator Veronica Maina ndiwe gitumi kiria kigiritie mundu gwitwo Alice Wahome minister wa migunda akorwa acoketio no ta uria muwi andu aingi Minister Alice Wahome ni mundu wa ciugo ciake na no gukorwo hihi niwe uregete tutiuwe ndirauga no gukorwo tondu Alice ni agiaga na murugamo na atua cira ni atua auga ni auga nikio muiguaga agitwo Iron Ready wa Murang'a na riu ndakunyirwo kamuhwa nderwo ati nake mubunge wa Maragwa Mary Waithira wa Maua ni aracomokire mutambo-ini ucio ni araumire riu ndarakihota kuona uria atongoria kaunti ya Murang'a marakirana na atongoria aria angi othe mari hau kwina gavana Kang'ata mwecimwa wa Kiharu Ndindi Nyoro atongoria othe aria muĩ ni mahutitie kaunti ya Murang'a othe me mutambo-ini ucio makiraga ki tagaka kaihuriirwo gutiri waragia no ritho kwirorera na gukira ni bara cia atongoria no tondu ihuria na tenguo ritihithikaga riri ni ria tenguo na tondu ni riaumira nikio ndoiganie Kanyaka Uhoro tondu ngitagwo Kanyaka Uhoro ngurehere nigetha utuike wa guciona tugicokereria ni tugukorwo tugikwira mangi maingi megia atongoria no gwa kahinda gaka amba wirorere uria gwatinda kuria Maragwa na nigetha tukihote gukimenya kaunti itu ya Murang'a ikihana atia. Nitakuongezea 50,000 tuongeze pahali huko. Najua upande mwingine unaweza supportiwa vizuri zaidi, lakini all the less tuko pamoja na tunatembea safari moja. Watu washikane, viongozi washikane. Ndio nasema tuache maneno mingi, tuache matusi, tuache mambo mingi. Wacha tutafutane. Ndio tuongee na sauti moja. Wananchi wakituona tukiwa hapo tu venye tuko wanapenda kwa sababu walituchagua kutoka MCA kwenda juu. Na wakati wengine hawakuwa ground, sisi tulikuwaga ground na tulikuwa tunasema hata wakati seneta huko
Kangema, wakati uko Kiharu Mathioya huko bado tulikuwa tunasema kiti ya seneta ni UDA ni nani? Joe Nyotu. Kwa hivyo tupendane na tutembee safari moja. Na kuanguka sio kusema ushinde hapo. Au ukianguka ukae hapo. Wagwa mutondo-ine uikare ho hau ugetugutanagia. Ukianguka unaamuka. Na mtu ambaye anaonekana anataka kuamuka, si unamshikilia. Lakini si kuna wengine wanaanguka na wanataka kukaa tu hapo kwa matope. Si ndio? Mundu urenda guikara hau githe toguke mwirorera tabisa. Na uri urenda kunyitwo guoko, tukanyitana, tugathie rugendo. Hakuna mtu ambaye hakujua tulipenekana hivi na waziri maji. Sahi ni waziri wa rati. Na nilimtafuta nikamwambia lazima kama wamama wa Murang'a tutembee safari moja. Kwa hivyo hata wale wengine hata kama uko hapo tutafutane. Tuongee na sauti moja, tutembee pamoja. Safari ya mtu mmoja haiwezi saidia. Lakini tukiwa wengi tunaenda bali na tunashikiriana wakati mtu anafila anataka kuanguka. Si ndio hiyo? Tara ufite si yakona ko tinyike 50,000 ile. Githe to sigwe kaka ondo. Korwa seneta wiki ile. Githe hauto wake gwe na gasoti kidogo. Ari ange mamo ikiri githe seneta to araigwa ena kori to makeria. Ngai wa moyo amuririkane amurathime ihinda rere turahanda. Na ndĩreciria inyuĩ atongoria arĩa mũterega gũkũ macinani nĩ inyuĩ ndĩrenda gũtigĩra na inyuĩ mũtindĩke hau hangĩ ha fertilizer. We are in the same government. Yes, and I can see here the representative of the national government. Tuko watatu. Kwa hivyo mimi nilifanya yangu jana, na kwa sababu leo mupo, mimi nikienda juu appointment masaa yangu imefika. Nyinyi wawili nimemuatia, na nyinyi muingie pale pa National Cereals and Produce Board. Ndio muone hiyo maneno nimeongea kama iko sawa au haiko sawa, kuona wakulima wakinyanyaswa na walitoa pesa ili hali fertilizer hawapewi na hawabadishiwe. Na nyinyi muende mkae hapo masaa mawili matatu, msikie venye nilisikia jana. Wanatupea kura na wanatupea kila wakati. Otherwise, Mungu amubariki nyinyi mko upande huu, mubarikiwe upande huu, na nyinyi kila yeyote abarikiwe. Tutembee safari moja, tushikilie hii serikali ya Kenya Kwanza. Thank you so much. God bless you, na akubuke hata the fourth estate. Ndio hawa watu wetu wa media. Hatuwezi fanya kazi bila nyinyi. Umuthe kugwikirerio tecio wikirerio. Kugo nani ni kugwikireria ciringi 50,000. Ni undu wa igongona ria umuthe. Na igongona ria ku ni riagirira wega. Na ugatumathagira weka wega muno. Na ni wangenia muno. Ni thuiri andu maugaga ati blame game. Nyotureta head yaku is very strong. Wandikira andu ni megwitikira partnership nawe. Witikire guthie gucaria andu agwika partnership nawe. Haha tikuranagia King'uru muone nao. Ena Kamau ena Kang'ethe. Wandikareta head yaku. Watuhoera kindu, watumathira nitugukunyitirira. Matugukirite tene muno. We ni we thaitha tutuma guku maragwo twitite. Na ndaigua atumia makuinira wega. Ni mukamaga, tutikamaga rere anyu twatwitite. Ona thuri aitu ni moe. Ni muhorago. Tutihorago rere anyu twatwitite. Ona thuri aitu ni mukenaga. Nitukenaga rere anyu twatwitite. Ona thuri aitu ni moe. Niona muthuri wakwa ni kumenyaga ni ngenine tondu ni unjitire. Ni kumenyaga ndikumurugira breakfast tondu ni unjitire. Ni kumenyaga ona ndingirema ona ndingikama. Ni muremaga tutiremaga ri ona thuri aitu mukumenyaga magua ni aroka na mwerehe. Ni muremaga mwita ni muremaga tutiremaga ona thuri aitu ni muhorago tutihorago ri Wamaua mwaria miario miega ya kunyitana. Na
nie nawe tukoretwo tunyitanite nawe tumite hanene ndana kunyitirira wanajita mishemanio ya kwiga ngakunyitirira ndana gwita yakwo kanyitirira ni ndina thina na gukunyitirira ndina thina na kunyitirira anybody ona mishemanio yakwa thiaga na andu othe tondu ni nyendete kunyitirira andu othe ngukuhoya maguo tondu we ni njui ngoro njega ni njui andu angi matiri ngoro njega reke kiria turaria na kanua gigakoragwo nikio kingoro-ini na nikio gikeno kiagaga nyumba-ini ya Ngai ona wira-ini witu ni andu kwaria kiria gikanua na ngoro-ini tikio koguo ngwihoe tuthie na mbere na kunyitanirira no twanyitanira kiria tugwa na kanua ngoro-ini cigakorwo ni guo ni tugukunyitirira na tuga na kanua ni tugukunyitirira ona we tunyitirire Betia sawa maito wito wa kaunti thengio ni uka kwariria andu aku ona ni ndwa support yo ane andu aitu aria mena mawathe na thengio twana wagitumanithia andu makina rwimbo na wakiwa Ngai ni wendo ni njui mwendugu muno na mheshimiwa wa maua niwe wakuneanire hindi iri uraracagirio na koguo ni maitu wanyu ni njui muri nduru muno nake na koguo thengio muthie na mbere kwendana nie ni mwende ndimwendete muno na Ngai athie na mbere kumwika wega riu turenda kurikia andu aitu no njithikiria njuge kaundu kamwe kana twiri tukite oguo tukugite tutuge andu aitu aria mena mawathe twina andu 30 umuthi andu 20 maimite Maragwa na andu 10 makauma Kigumo koguo nituguthio na matura maria mangi ma Murang'a Ngai athia tuteithitie niturithie tunyitithanie Gatanga hihi na Kandara tuthie tunyitithanie Mathioya na kurugo gwitwo Kangima tumenye kana no tuthie kiharo iki toru kiharo ni nene gukira constituency iri ingi koguo no kwambia twambia na nituguthie na mbere Ngai witu ari mututeithia gutuga andu aitu aria mari na mawathe na thengio muno MCAs aitu ni matuikiriirie mheshimiwa Mwangi wa M-Pesa Dagitari ni atuikiriirie muhurire iruhi mheshimiwa Hilary wa Kureicagaki wakiigua kamuhwa ngunyira niguo ngururirie na ngothererie tondu gaka ni Kanyakoro kuma Metumi Ndigi Maguru ritwa riakwa ni Sarah Wambui wa Mwangi.